Tene ntuku ya inyanya mweri jwa tano tore mwaka jwangiri jere mirongo ere na ithano. Mukarangatho cia mwanya mutegeri wa Meru TV. Ntere chionde irete tanambere na kukenera TV irethiretwe gikurana gutongeria aja kathatu na kama Meru na kuruki ndiguru ya Kenya yonde nkugwate gani twithiro tukitagagira nteto cieto cia Meru TV otuko gana ogoro onbambitaga Dennis Motuma Muthomi monanirio to mathithio ni Jacqueline Makena tombire na ripoti iria irikite na gutukinyira kagite ne gaka ripoti iria irikite na gutukinyira kagite ne gaka ne ripoti ya Rais William Ruto na irikite na kuthura mukarigite wankiama ya ithurano na mianka niyo IEBC Rais William Ruto na arikite na kuthura mukarigite rokethro akirungamira nkiama ya ithurano na mianka tayo IEBC na kurukira isomba kwethro akithura makamishna batantatu baraba komba kuthura bagitango gikire nkiama ezi ya IEBC ne ripoti ereketie na gukinyira ndikibanteto ara Rais William Ruto na arikite na kuthura rokethro mukarigite wankiama ya ithurano na mianka tayo IEBC ke uria uthuri tamukaririgite wa IEBC aremanyakata Erastus Edung Ethekon uria uthiritwa kithuro gutongeria IEBC kana tamukaririgite wa IEBC ni Rais William Ruto aremanyakana ta Erastus Edung Ethekon uria umite county ya Turkana. Kire commissioner baraba tantatu no barikite kuthurwa kuri na Anna Njeri Nderito ozo umete county ya Nyandarua kuri na Moses Alutalala Mukwana umete county Kakamega kuri na Mary Karen Sorobit umete county ya Uasin Gishu kuri na Hassan Nur Hassan umete Narra Mandera kuri na Francis Odhiambo Oduol umete Kisumu county na Omothiani Fahima Arafat Abdallah kuma county ya Lamu. Baunebo anto Rais William Ruto arikite na kurekeria marito zona kubathura gutongeria nkiama ya ithurano na miankata yo IEBC batongerio tuna mukaririgite tawe Erastus Edung Ethekon kuma county ya Turkana. Marito zaza zonde na kuthomera na ande bakethra bagikwa ndene ya bunge nene nikenda bakethra bakiungwa mauri na kuthujwa nikenda bunge ikerikiria kubakurukia kana kurega kubakurukia. Ni ripoti rekete na gutukinyira kagita gaka mutegeri na nkuruki tokera irio jau jegi IEBC kiremanto jegi ithurano bya pop ndetarirwa ate kagita na gaka pop omwero na rekete na kwethirwa akithurwa pop omwero kagita na gaka ndetarirwa nombete kwethirwa akithurwa nare antere cia Vatican kiri chapel ire kumenyekana ta Sistine Chapel ara kwethirwa gukionekana toia white ngekorikana ya toia black ire umirite kuma ntu kwegoro ironania batathura popo lakini kurerekana ndaika inkai kurukite o ndaika ithatu inya kana ithano kurerekana gukuthura gukojorwa toi ya rangi ya white iria ni kuonania kuthurwa gwa popo o mwero rokethurwa agitongeria kanisa ya Catholic ko ni moche ripoti ire chirikite na kumira kana gutukinyira mbetekiria na ndito thore tugitonyaga ke ripoti cietu ire twithire tukikubanganiria ntuku ya naro tomberi na Mount Jegi Ndionga ya waziri wa ukaribondaine na mathani bo matura ora wizikene ta Onesmus Kipchumba Murkomen uria kuma ntuku ya goro kuma county ya Meru muthenya na ru nombere gukinya ndene ya county ya Tharaka Nithi moroto turi gutigira na kwariria Mount Jegi ukaria na thina cia ukaria ira cithirito cigikujirwa ndene ya county zi akiarikire mucemanio aria agucemenia na bamwe batongire kuma county ya Tharaka Nithi Murkomen na ugete ati na tariritie kana na ugete na kumenya mathina jaria akariba county jaba gukurukira Jegi ukaria na mono akari kwethira bakiro intobia ugentokira ugete thirikari nene igatigira ne kuthingatira Murkomen na tariritie kinya Mount Jegi anto kwethira batena baroga shemiunda ira cijekene ta title deed gentokiria akuga nikyo gitumaga anto bethra bakiurira miunda kana kwethra kone thina cia ukaria nonto ba miunda manto jara aithiritwa gitarire na kuga kinyajo thirikari gukurukira wizara eze ya Mount Jegi ukaria bakethra bakijathingatira uzo ni gwatinda kire Ndionga iyo Murkomen na untere cha county ya Tharaka Nithi. Waziri wa ukaria bwandeni kiri thirikari nene Kipchumba Murkomen na kinyite ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi kiri Ndionga yake ya gukomana na nene ba ukaria mwana atongoria ba kaunti no kingo kwariria kirage gutimo ukaria kwinyangiga kaunti no ara Murkomen augite ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi ira kiri na thina iwagibota itondinsi Chamenda mwana ando wa Chamenda. The key challenge for Tharaka Nithi County in terms of security is the land question.
which is a problem that is repeated all over the country, but every part of the country has its own unique challenge. And for Tharaka Nithi, it is the same problem that was raised in Meru, which is the land bordering Tharaka Nithi and Meru County. And a lot of it is to do with land ownership, lack of titling in some places, double or triple claims to land in some of the places. And this issue has been persistent for so many years. Ende Murkomen augite thirikari igatigire kuthiria andu aino gukurukira kunenkera kari taito dindi ciago. Part of the problem is going to be resolved by Ministry of Lands giving titles to landowners, and then the rest of the problem is by resolving disputes that are existing between individuals and either who have claim to the title vis-a-vis those who are actually physically occupying the land. So those disputes need to be navigated in a very wise way to avoid inter-community fights. Kinyanda wachiambogita mwana nchobindege iwatho Murkomen inonekanite guchiareria ararutite mbitokere machibu mwana nini bake gutigira nchobino ikuthira nagu maturani. Other than that, there is also resurgence of illicit brew and second generation alcohol. There are some of which are brewed in homesteads, and we have ongoing crackdown. We just need to upscale it, and I'll be listening to the chiefs and assistant chiefs to see why they are unable to nip this problem in the bud before it becomes a problem that requires national attention. Keripotera Meru TV kuma Kadhoana Mbita Murimi wa Mbogo. Tume Okirio County ya Tharaka Nithi kiri ndionga ya waziri wa Karia Bondene na wathani bomatora Kipchumba Murkomen ore ombere kwethirwa agicemania na akari amwe na tongire ba county ya Tharaka Nithi nonekanire kwethirwa akiariria manto jegie kuriwa kwa bamwe ba akari bara bombete kwethirwa bagita endo bao nyuma abo kwithukirwa abange kinya bomba kwethirwa bakiro into biao mono ntere chia Kyamiramba Tharaka North lilibuka kuringana na waziri Murkomen na ugete ati manto jegie kuria akari baba no jajukie kagita gakaraja no ntukinyawe atethritwe akimenya niri mariza jaja komba kwithirwa jakirekerua ndagara waigona no ethritwe agitubanganira ripoti yu Ikere ndiongena ya waziri wa Karia Bondene Kipchumba Murkomen ya kaunti ya Tharaka Nithi gukomana na ntongoria wa mana mabitha bokaria kwariria manto makoneni okaria ka kaunti ya Tharaka Nithi ono akiringithia Tharaka North kura Kyamiramba bara bamwe bakari bombire kwethora betunya nyamo chao chandeite na bange bakiora wakaithora bakarewa araugite kuriwa wantu baba no akuthukia gitende bare na ngwatiriro na mabitha bakainda birese bakareithiria giontu giki. Questions of compensation when it comes to the wildlife issues. We have the Kenya Wildlife represented in the meeting, and as I said, sometimes this was the message we got from Kitui, Makueni, and also here sometimes there is an inordinate delay in the release of funds to compensate people who have been affected by the human-wildlife conflict. And so some of the reports, even though it doesn't touch really with our ministry, because of these security concerns, we are able to forward it and engage. And that's why you see the KWS representative is sitting with us in the meeting to make sure that these issues are escalated. Nakiri manto makoneni kambi montere charaka kwa mabitha babodisi nira chingetiari na boba kidama Murkomen na ugeta thirikari nirengete kurikuruti mabitha bange ngiri 10 akiuga bari kena kurudari kurutimenti no bakari dere gontu goko. On the specific issues of strength, transfers, those are very key specific pertinent issues, and based on our conversations, sometimes we are able to remedy the situation. The others will be remedied when we finally hire the 10,000 police officers that we intend to advertise in maybe another 1 month, so that we intended to do this month. So if we are able to beat the deadline by the end of this month, that was well and good. But I am confident that next month we should be able to go to the public to hire more young men and women that will now help us to strengthen most of the police stations across the country whose strength has been affected by deployments to security areas and sometimes to handle certain urgent emerging security issues.
na kiria kiure gitumi gia sub-county magutumirwa DCC batakire tobisi. It's also important to note that when wananchi ask for a DCC to come to sub-county, sometimes we object in the office and say that no, just wait until we build the infrastructure. But it's wananchi who say, no, don't mind. Yeah, that guy will come and live with us in our homes. Let him first come, we solve the problem, then let the buildings and the car and the equipment that they are going to use will follow. So we are always caught in this situation. And you know, wananchi ask this, and your leaders, they ask knowing that once the DCC is in place, they will come back and say, how can a DCC just be here without an office? Yeah, so sometimes we are caught in that situation. Makadwanere na ndikuata kaunti ya Tharaka Nithi nkiripotera Meru TV rieto kambita ndagara waiguna iyo no kwathira kugitinda na undene kaunti ya Tharaka Nithi kagitene karia waziri wa karibu ndene na wathani ba mutora Onesmus Kipchumba Murkomen akwethiritwe akirionga ntere kurikania ntuku goro na arombere kwethira rina rwaria kinyarwa imwe kwa imwe na andiki vanteto aja ndene ya kaunti ya Meru na arwe ethirwa kerekera kaunti ya Tharaka Nithi na ntuku erozo akomba kwethira kerekera monka kaunti ya Embu nikenda karikia ndionga yawe ya jukwaa la usalama rukadiruru rwa Eastern. Tuta nambere na ripoti yetu ni aria mukuru umwe kuma ntura ya Ntumburi ndene ya wadi ya Kibirichia giciko bunge kia Buri natigi atena nyomba ya kumama nyuma ya mwanki jura tini mulipoko jo igara thimu ria rombeta kurwa gichanjo kiri sora na ria tuma nyomba yeze ya yonthe kuringana na ripoti ya mwandiki wetu antato mwenda ola iboni atabanganirite ni ate gutukio kinyaka na gutege nto kinyambi kiombeta kuthira gikionu kuma kiri nyomba yeze. Mwanki ni yumirite muciyo mukuru we montora ya Ntumburi gicigo mbunge kia Buri na kwithia bonka kentu kirari nyumba iu agitiwa thiru atena bia kuria kana kinya kimama onto kaumoka mwanki yuka kwirikana ni mulipoko yo iare thimurira rira chanji na mwanki yo sola ndi muturi wa Sami na Sami nyumba yawe ni ragitire mutiro jo mwanki igoro na twina kieba gikinene muno no ntumwana uyu atena kiraro mwanka thaici na taka ena inya ya kumba gwicokanĩria tũrĩa tũri itukuigua twĩna kĩaba gĩkingi mũno ntũrene ĩjĩ na itukũgerageria boka itiga ũrĩa tũtikumba no tũigwije ntũra yetu ya Ntumburi intũra twĩthaga twĩna thĩna mĩthemba mwanya taka kinya tũraina bia kũrĩa na kinya Sami taka kwĩ kĩarakethete inya season ya thira ndironera kwa my brother kiuma toi na ndire rĩu ndirere mwana nete onimbie ongwe kwenderea arafu nandi after au twikuma au tuona mwanki iro riu ndiraugire Embu twikuga mwana kwejethera kwina mwanki iro riu turaugire Embu aturi riu bejo tutethia utekio buru turomberi nyakono kikinyambi ni ndi Sami ogampoka na ni mwathiri ora uraire nyomba egoro indi ntiraira nyomba tigaki ni to biraire na ndi moro na kankulomba muntu wonte ora kaigwa ngithetue na keri kuntere diwa to bikana kan kura ro menjura ro utikondera ko kinyambi bia kuri bia ira na ngucho ndira ya utikondera kyo mtoro ka igwari ngithetwe na koro yewe no be utere Sami meikaze za mbere kama kawaida kaumo kama kina ku ngenda inya kumerithia aturi bako na bangi bose baba kambigwa meikanya thimo itomenya ero aturi chanji igare thimo irore je nyomba je ndo tigare chanjine ngitanja irore ai nyomba egi na rero mbaro kire aturi na core kire ndiwe ya mona thirikari ni ubalikana no tetheria mukuru uyu na nikendo tiela te kuraranja na kona kinya bia kuria ndo tomba kuromba ni utethio gi community na ki na government bado tethia no na ya tanda na interview bionde bia nyomba bionde ambao na kia kitu na mechumari namba tutethia no tumwimbirie tone no niate yeye ndiye thirwa nyomba ite na tura muteithio ura gukombika na ndi ura ngoromba aturi thirikari bara bakaigua batutethie na uteithio ura bakomba tutina mbao ni tukugura mabati ya 5 ki family batutethia mbao na mechumari na bibingi na ndi tukuria bu antu abendi bu bwega bamwigirwe kiao bamucokanirie kairie maisha jombe kwenderea no nturia muntu airirwe nyomba na atigwari utigintu enakio
acoka kuraja indi twitikitie no tuwainye mwathani akaigua kiao mwana uyu one kiraro one bia kuria one gikaru gikiega na igwe nkoro ng'anirite na rero mbaretu turi aturi mwathani amucokanirie na amumpanire. Ripotera Meru TV kuma Buri Mbita wa Mwende wa Laiboni. Kuma Buri twerekere Munkantere ingine hara mujumbe wa gishiko bunge ya Central Imenti Mheshimiwa Kirema Ngoshini amwe na mujumbe wa Korotwa wijikene ta Dorothy Muthoni bare na MCA wa Korotwa wijikene ta Doris Gaki ni bombeta kwithira bakiariria manto jegi otongeria bogishiko bunge kiu ge Central Imenti atongere baba bakiaria bare intere kithongo ni barombete murutira jo siasa ajirajo iteta nambere na kuonekana kuongereka ndene gishiko bunge ge Central Imenti kwithira jukithirwa nikenda akari bakethira bakiritirongo gina bakona witi nambere parite sasa kagite na karamu jumbe ojo Kirema Ngoshini ambere kwithirwa kirekeria shiringi kana ambere kwithirwa kirekeria milioni 1 kiri cukuru na kinya kuguna akariba nterizi na miti ya Mbokando. Nawe mujumbe wa Central Imenti Kirema Ngoshini muthenya jwa narua na gunite primary ya Kaogo ira yijikene ja Kithongo primary school na chiringi milioni 1 pesa na chia kuretete skuru eje nikenda chiketa na mbere na waki ni ara kinya chiari ba chukuru eje bagunikite na mite ya avocado ya kuanda omumemba na tuge bukale bwega kuruki mutongeria ujo none ni kugwata mbaru murandi jwa NGCDF bonene na kinya nkuruki gucokeria karinkatho nuntu bagwita maoni jao na kujuitekeria lakini ndene tokora tujoge wakaundere ikobwaka kana ikora mwananchi wa kawaida na kwembecha inge ibo kinya direct tiga CDF kwe inge kinya ikabutira ngoketha iskuru ja igaka direct borona buinda bara itere maoni kutota me supportere nonto nabu bukwana ngoge yae kana bote kuona roi tokenda kwaria manya bolengero bothithia rambe ya bolekare gitarira ya muno bwekinya ukinya ukinyete Niare na boba kiaria Doris Gaki MCO Korotwa na Dorothy Muthoni barombete murutiro jogi siasa kwina iniko kiri gicigo mbunge giki nikenda akari bakona witi na mbere tongeria gitaretera siasa atere kuria no ka mujumbe no ka MCA wa botho guchia ruguru kanyaga kaiga kwa tongere bara bwaringire kura 2022 baburitira nguge Mheshimiwa Kirema ari omwe wae egitare ne egitare anguge isko kandi tukuthithia kenda Mheshimiwa 2027 ekinya eje na sko kandi yo twamberia kumaki kirasi gya Kaogo twamberia kumaki twakwira tuithiria wathithia ethirwa tithite jau tukamberia kumwira ate kubwira thaite egitare anguge Mheshimiwa Kirema na kara every time ria tweta His Excellency the President na kara akiuga mantu jonthe ja barabara cia naja na kara akiuga mantu ja roje na kara akirikana ya President promises cionthe iria aejanire cia Central Imenti na ingwete cia batue tukaguneka twendene thirikari katukaguneka tweyome thirikari twe karau tuguneke tuone bira tukuona tujukie development tweburetaira nontu ikyo watu tumira tweta kubuchwira te sawa na kura na chia rombi baba inge gato yetu inda torombe o muntu akauga manto jae echoke kethogo no twere mutongeria na no kuora mutongeria wejoga twaria kuogoro thitheria buthuguchi west kana Meru West mbere twaria nagwe ende kila kina bata imaendeleo bwe bakenda bwe 10 mujumbe ujo nande na kuromba mutumanto ithingia gukinyaniria nawe mirandi yonthe gicigo mbunge giki gya Central Imenti ethe chibitari eto ya Kithongo netigwa gwetwa level 4 ya Maratati neto level 4 ya chibitari ora level 4 chethitheti atia weta chibitare okethera thieta kiatha ni appendix weteta kuthe gwitwa ekathenjerwo au no kathenjwo bwega orote kuo kauma okathenjwo no kauma chibita yachoka kiatha ni x-ray ote sababu ya kwero wete MRI mutindwa kana wete x-ray chibitare ne thithwaja ethere 4 ora ethere ine into bionthe oyabira biethera bie mutindwa ibiethere biri ariko
ngaba no mwero tekenge tomba kona kerewe nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Togeta na mbere na ripoti yetu ni ati urea wa richibu wa location ya Muthara wijikeneta Julius Kangote akiaria arintere chemuriri na ethiritwe akionekana kumeneria amana kuorota ore wari mujumbe wa gicigo bunge gatigani East Gichunge Kabiabia. Kuringana na Kangote augete ati kagite nega utongere bo Kabiabia gutari na witi na mbere no buriko na nkroki gotengoge omba kwethira wakiritira akariba gicigo bunge kia Tigania East. Niara nkoroki augete utongere bo Kabiabia bwari na nkuku mo Kathumba kintu kere gatomere gicigo bunge gatigania East kithirwa gigicoka na nyuma. Niara na ndeo nakene kuromba akariba ntere Tigania East gutigira niba kumenyera kumania na Gichunge Kabiabia. Akiari ari muriri wondia Muthara gicigo mbunge Tigania East Julius Kangote ori chibwatene wa Muthara na kinya nowe mwathikirira wa ngavana wa mbere wa kaunti ya Meru Peter Gatiro Munya na ithukirite bonane Gichunge Kabiabia ura Kangote wetete mutongoria ate matiara na imuikumia monyango intobe muinge na mtu atebo buru kwethira gitongori gicigo mbunge Tigania East arambira uni ndregire munge ni mugiori era mporo mundu wa mwebena mwegere munge arambira mugiori ni mpegere ndirengwa mwira gwingwa sibata blende yau mpegere ndada mwira gwingwa nengirwe ndi ngone na ngare iyo to Kabiabia 1 Kabiabia 2 Kabiabia 3 Kabiabia 4 ichigere ngagura kweri ngangarira nende mweshimwa katokwera itokongete mpo nyimeku rutanguwe especially antu beto ba Muthara betera kwi muntu otekuibua akamama okera kero tampuru kura chia kinya uyo ndoko okanwana mbere yantu kanta bayunge kanto kura kanta bagedanie lakini kura jonde ichi ao jamporo kura ni jamporo Muthara kwa ibunge itera Kabiabia mbasari naji ana ebantama ni lakini ndari na interest ya kwa wale ndio ndara kana kakya ele ina ukamenya kakya katina kaneve nakatwire wokwa na ndathomethia na kaita kawata nyendigiri igade gorwa thirikari endre nduka Kabiabia na katite mbasari amen ibi kakito mabio lakini mundu kwantethia nda itaya twena mwekuru twaitumagenelia manga kana kathoma kaitatia kana kau katorendia Kakamega mweshimwa na pikiri Kakamega tureta kwendia kana ndamwe kana kari kila no ari gwentekeria thina lakini onto Murungu ario igathomere nduga tona basari nderwa nkawa basari ngirithate indirikana riwa kure gete uringwa kura ngirithate na bana laure mucio wokwa nderwa kawa ngirimbi ndamenya ai kana kauna oi yake ngotore ndawa Murungu nabatethie kana nako kataunire roi ende nandikinya ithirikari Meru Kangote ni thirite kwa tombaruni constituency manager wa icumbi Tigania East Alpha Murikana twekira muntu eta wa Kabiabia itine muntu eta wa Kabiabia ire wana bandi school by sponsor ndi thirikari batibati kwa ambassador na ita ni wendi school miaka 5 ti mwana ndi school ona ambassador au lokwe kana kandi school kakurara na mpara na kaukira rukirika ita sukuru katikundete nya chai koko ina thinewa kana na sukuru na bahati kurea ngiri 15 Kabiabia mwata ambassador miaka 5 chokire mweshimwa kato no twekuma kibindi kya mbere aira na kureta ambassador ndi school echoka kimurito mpuru na ringero mp na tugia kwa ile ambassador cia mwaka yo mbere especially ira turayanire mwaka yo eli ana baraba apply 99% kona cietu ciomthi kiana na aselele 99% ana betu be mbere kwa ambassador Kabiabia ire 2017 atwira onde mutonga ndenda kunekero milioni ana CCDF kongela yakwa yana milioni 500 kenda meotethia mutiania turo munekera kura aitira Nairobi au mbere kuru atakinya kuringi namba 2 mbese CCDF milioni ana tutaciona metho mbese ira wa kongela cio cia muko tutaciona metho barabara cionthe utiwe tongwa mbasare mwana onde school itonwa into bionthe biatiane bionthe biorire Nairobi atakinya ku na thai ibo bakuibaite kuthomethia mwana uriku loi twakachua tukaria antu batiania iba menyitomira na baito kambere metho ya mbaka tubailirite twibonere 18 mtu yana urongo na twire burabithirire ari thirikarine
ukiagua mpurongo anenkero barwa endia wi murongo utwire we ciakure ware mpire inawe ikirie no ntumpuru itu iciana bara andika tobona na metho akithilekile murikirang'ana thirite akirite miario merionekanite kwelwa bamwe bara bakomerera matetika muyumbe tianisti wina bangi na arabati uciumba bere number 4 itine ke MCA na iba kwenda kuya kwereke MP mtu akore moitithia baiskiri ariwa nenkero FSR wamnenkera mtu akare mo baiskiri aitithia FSR atinenkere imutembe umbuka mataire into na wotu ira baiskiri nyumba ni aguremere onenkero ringathi na nukwenda kunenkero mtemba wititakia akwenda kuwa batu antu batiania itwachanukire itwamenyere uma na twirende kuringira maendeleo kura tutitete kuringira propaganda 2027 yekinya turenda kuinga matu woumite na orongo boku Nairobi utiraratiania utono ku wetu ikagwo mantu akuna ngato iko ng'ombe ikuiwa kithumba wekirwa ngarine wainga mirango na witachio tutakona ringi nanga wite kuia ende we witwira ukathomethiana na milioni 312 na thirikari ria na milioni 40 ino karuta milioni 272 kiripoti ya Meru TV kumatiani betanda msumuturia wadhirenja tukiuma gicigo bunge kio giatigania East twerekerekere riboti ingine ara munini wa rais wa nthiguru ya Kenya Profesa Kithure Kindiki akiareka gitana karia akuriungite ntere cia muya Kirinyaga nonekane kwethirwa akimeneria abamwe batongeria baraba iteterotereraga na thirikari erora kuga rutongeretwo nero ari munini wa rais Rigathi Gachagua kuringana na Kindiki augite bota thirikari ya Kenya Kwanza moroto joni gutigira ne bakuritira Kenya nguge na nkuruki kuingia mawira na jara jombe bambere kwethirwa bakibekira ni ara Kindiki augite ati kana thiritwa kiuga kagita ga siasa katakinya akiromba atongere baba kutiga kuringa siasa munga betera kagita kaka kethiro gagikinya ponde betera bagichemani bianine kuiringira ndebe. Lakini kuna watu wanatuambia maneno ya siasa, ati tupige siasa Jumatatu, Jumanne siasa, Januari siasa, Disemba siasa. Lakini sisi tunaona tukiingia hiyo laini tutapotea. Tungeomba sisi zote twende wera, vile mwanzilishi wa taifa letu la Kenya Mzee Kenyatta alituambia uhuru na kazi. Akasema ya kwamba kila mtu aende shamba, mwingine aende barabara, aende biashara, tusukume gurudumu ya taifa, tujenge nchi yetu. Siku ya siasa ikifika, tutamenyana wakati wa kampeni na wakati wa siasa. Lakini sasa ni wera, ni wera si wera. Ni wera si wera. Tungangane na kazi. Jumatatu kazi. Si namna hiyo? Jumanne wera. Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Jumaa, Jumamosi, Jumapili kanisa na wera. Ama namna gani? That is our focus. Na sisi, we don't want to be dragged into pettiness. Sisi sio watu ati wa kuanza siasa mpya hapa ya matusi. Viongozi wanashindana nani anatusi mwingine zaidi ya ule mwingine. We don't have that time. We are men on a mission, men at work, very focused. Na sio ati tunaogopa siasa. Siku ya siasa kila mtu atoe report card yake. Aseme mimi nilikuwa kazi fulani, miaka ngapi, hii ndio kazi nimefanya. Mimi kama naibu wa rais, kazi yangu ni kukuja hapa Kirinyaga, nasikia mahali barabara imekwama, narudi Nairobi natafuta waziri na PS wa barabara na kuamua barabara. Nasikia kuna hapa feeder roads za rais. Ile feeder roads inaingia huko kwa mashamba ya mpunga. Nimesikia imezoroteka. Naenda Nairobi kutafuta pesa kuja kutengeneza hizo barabara. Hiyo ndio kazi yangu. Kazi yangu ni kuja hapa nijue rais amepromise hapa masoko ya kisasa. Nijue yamefika wapi. Nijue nini imebaki. Niende huko nitafutie watu ya Kirinyaga, watu ya Mwea, hiyo miradi kamilike. Tukikuja hapa na rais anakuja kufungua miradi ambayo imekamilika. Ama namna gani? That is my job as deputy president. Na hiyo kazi nitaifanya kwa bidii, my friend. I will work so hard. Hakuna kulala. Ndio nimesikia in the next 3 days niko hapa Kirinyaga. In the next 1 week niko hapa. Na mimi pia nitaenda the other parts of Kenya. Kwa sababu Kenya yetu ni moja. Si Kenya yetu ni moja?
Kiripoti ingeni ate akaria mwana atori barabetha garaba gikara kiri tauni ya Mikindori ni bachumerite na kuromba thirikari ya kaunti Meru iria itongeretwe ni gavana Reverend Mutumanto Ithingi gutigira ni kubakira tauni eze amwe na kubatherireyo nikende kethro igikara ta tauni ingi. Mureithi waba na tabanganite ripoti yo. Akari ya biashara na aturi barabakaraga ndene ya tauni ya Mikindori ni baumirite na guteta ni kuga ati tauni iji nitejanĩrĩtwe na itikariri irungamiro bwega ni thirikari ya Meru County oja uria tauni ingi irungamiri bwega na gukarwa na ile thoko yetu ya Mikindori bugwaya itumwendete nundu no mweshimiwa wetu ituenda tubithirie getha thoko ina tubithirie nyana barabara yetu nundu ni rere tauni ikure batu bajwa kale batu tukuona nyana tukuria karia bakimenera yanduji ire ciithiritwe igiri ndene tauni-ini iji o amwe na kwithura thoko yao itiagirite uria kubwirite ja thoko ingi iri ndene ya Meru County o amwe na kwithura gundu gutina kinya ruji rutheru rwa kunywa bakiugaga bo bataga ruji rwa Thanatu rura ruji rwina rukoro rwingi muno na ndini bakuromba thirikari ya Meru County nikende komba gucumiria na yumbe kutheria tauni iji yumbe kuthera ekinye kiwango gia tauni ingi iri ndene Meru ndia banyanya na baikwasie bau bate nyumba bare ya thene mbe kwaura na nyamo yo twetakia tuhoka watuka kinya mate ugiawita nyuma ukethira ciarabia mate ye ithumba ndugacie tukastoma batemenya ukumakuo no ntorwerwe ya rukambiriria ukuma na atu twachiumia tukauria tumeo twaika tundracha ya kao kona twekite au Mureithi wa banki reportera Meru TV kumaja mirigone ya tigania Mikindori. Mwerekeria wa Lika Bondi ndene kana bondi ya Lika iretagagira manto jegie wendie no kuriboncho bya ndene kaunti Meru urawizikene Jambabu Muguna na chumirite na kwariria manto jegie wendie bonchobi ndegene watho aza ndene kaunti Meru ni aria aithiritwo akiromba akaribonde ba kaunti Meru gutigira ne bakuringa riboti entere chionde ira chionekene kwithirwa chikingi ya nchobi ndegene watho nikenda maabitha ba kaunti amana maabitha ba polisi bakethera bakijokietagaria ira gutigira ne bakuthiria nchobi ndegene watho ntorene cia kaunti kana ntorene chionde ndene kaunti ya Meru. MC Mwetonga nethirito akiaraniria na mutongere ujo wa bondi ya Lika na gotubanganira riboti yo. Jawe bwana Mbabu Muguna ntuko ya naru anombete kwithirwa akiariria mantu ja irabu biria bite kuthingatira mutaratara na kuringana na ugeja buria burombire kwithirwa bukerwa gavana wa Meru nyuma ya romba kia kari ati irabu bingite na ugite untu buria bukomba kwithirwa bugitegerwa na irikethirwa itikinyanirite cikomba kwithirwa cigitunywa license. Ni Dr. Mbabu Muguna CEO wa Meru County Corrections Board bondi remenyeira umbancho bikoja na baruga nenya gutunyana na kurigiria chobire ambe itekojure Meru ambuga nema ngeetwira nene ikumenyera nchobi itikathukiana nanjire kujuruka tukaraga tukataba mabaruga na inspection ile tudidaya tugwatene na DCC na OCPD na daktari wa public health na afisa wa ofisi yetu kuhakikisha guteo kuraja no baruka kuntu guti gwirite kugwatwika kurio baruka ikadina kuringana na nyamushemano juria turari na juu na minister wa interior wa Mheshimiwa Mokome ni kuonania Meru mbuga nyedre tutawuri temba rende jiri ofisi yeje mba Meru jari jiri no maganata kini kuringa na ura tuite tukibayinya na kuyinga ire nyinge
irito kinya kiwango tutigerie mbaja ngiri mwana mahana Meru County na kulingana na gavana wetu Bakwatene Rwadiana na mheshimiwa Welcome gavana Mutuma wa county gavana Mutuma ntwethinki araugire ukadidwa more vetting wikuga igategerwa kinyiwiye ikaretwa kigerio na kingi inspection yenge kwatuika kuretu kinya kiwango ikadidwa ikaitwa kana gutwike ryo ende market fulani kuingia amba mono basho isheria rikuga inyanyime ko bobora onge mpomba ko boera ni nyamba ira jare atuna school antu no badi mono ende ide tware twa chan na shiristi ya ministry interior itwetere tukinga na tutunya na baruga inyana ndi nyana arwe tukona kwemba ya gusumbura kwina sheria ire kuga we can withdraw no tugutunya license nyato kwete au sheria yeu na jau ni jonda ikia kuthirwa nkigua na nkiona mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndende na mutindo kangangi Northimenti Meru TV. Kuma North Imenti twerekera monka South Imenti niaria akari kuma ntere chekirimene ntora ya Nkumari ireri wandine ya Metongo kiri gicigo bunge gya South Imenti ni bashumiretie na konania komeneria na kurota mujumbe wa nterezi Dagitari Shadrack Mweti bakiuga na aremini kubekera stima monkera kagite na gaka niara kari baba baugite manto kathumba jareo biashara kithomo na manto zange za maingi ni jaremete na onto batethire tabari na stima nterezi iromba reo na ndini kire mujumbe Shadrack Mweti gutigira na gucokera na kuingia wirane bora bekire bakubekera stima mbere ya kithrono kya mwaka jwangirije 27 kithirwa kikinya na bwa kariba kirimene reri Nkumari wa dine ya Mitungu South Imenti ni baumirite na kumeneria bunene mujumbe wao Shadrack Mwiti ni kuremo kubekira stima manto ja stima mwanki goteju torano kwa kugwatia mataya kinya muntu eze kioro ta gatandika kaka na kugwata nyomba na yake ja kugwata mwanki ri watutethia Ijeto mimbumerete amodhora yo mumrana no ntonyombe kwa yete okorokera kwa gastima transformer to erito karetera na toteme inya na yetire kona ndi batue gatoina pe tusethithwa karata mwanka kura inge jieja kumandhero omba totona stima twerito gekero aja senta aja torongi nekenda yomba gucambacirwa babagaiti na ntere nde na ndendenge tutikoromba ni akie tutugwitia nontoja ora batue yaba katuromba kura batura bagaturithiria Kadhuri amberete kwa njari mubunge na ndi senator twina ojonge gwitwa Sandraka noe stiro noe mubunge na rugano eu batureto kalende groto andika marietwa jare yandikirwe na ndi ntije mbienge bagwanda gwetia nonto akadwa kwekenge bagutura tudithie tutarega kuthithia tue na marieto yaje obisine CDF kwese katara kanyakine kanateu iromba ria karibaba nande ni kujurirwo wirane bekiri kagitaga siasa bekira stima kuombekana mwanka jojo kathire batutwikirite stima tebeja mweri jwa mwanka jwa 2026 beja twira nindi bakira stima bakienda kura tutetekeria mukairi titi potati ibatwikira stima na tutukabanengera kura stima itwekiro stima na ketho atu tutirungamira akinya tugeta kungi transformer no twerirwe ni kina yetu nyani tengi tayari kethera ni tengi transformer yetu ni kirwara ya bati gwikirwa kirimene kira kya boga itino tukigithira kira stima twekire thai tutetheke tutieterete 2027 yotije kethira nkethira ndio transformer tukwenda tuone batu inya tuweru tukareja bangi taka metundu tukiona kinya cha kuthithwa metundu tutura tukari mpaka rume betu bageta kuona nara antu bakithethio metundu turenda stima kurukia karibaba ni bakuga kinya kithomo ni kithirite gikina mabunene ntere iji ataringa kura kweli bangi bakiringa kaguta kathira ri tekagakora na takamamete thirite umwaki kiripotera Meru TV mbita Jeff
wa Gituma. Mateta jange za akari ni ate akari kuma wadine ya Nathu ni bachumirite na gutariria uranjira cia nteriji chithiretwe chigeta na mbere na kwa mpanga ni arabonekena gutigira bakimeneria MCA Joshua Gastare bakiuga na thiretwe akiremo kuthondeka barabara cia nteriji kuringana na akari baba ibaremeto kinya kuitumira barabara hizi kinya kagita kana bakwenda kumiria imirabia kurima miundene yao naraba ugite kinya ngari cia ntigiri kinya cio itumbaga kwithirwa cigitira ikiri barabara hizi nkuruki ni bagwite ate kagite na kana kinya ng'ombe ciethirwa cikiwa kiri ndwanda hizi itumbaga kwithirwa cikithingatirwa nontu bakuthukanga kwa barabara mukiru wa Nkonja na riboti yo inya thina gwasi atuguthia ndira inya into bietu biaita urimire twakinyakera uo ndu twaya into twi na mongo kuma nyakera uo turimite miunda nao ende twaya into na mongo twi kuitia na ubwa thine tutiona kinya bikibiki o twakwa twi bado segona inya njira yao itania twi kuma mwenje mweronko kuma nje na iti kuma kinya nje kalema twaya munga na mongo ye ironeka tukaya na mongo ontu mwa hayo tuona ngite tunga tukaya na mongo tutemba kuona bia kwaya na bio utimnya kwa kutimnya etabikibiki kutimnya etanginya ngari utimna no yandire o bonda baru tarwa utewe yanjire o kwekilina ke diara ke kudoka itare onde kwilorire ye chitura mwara muende ka tukuromba ba batu ekira karabati o kenda ke bua na njachi anchukune ciondo ichethukire ine bikibiki uteumba kwina manjire u ni chie tare batu tutiona nyanjire gwitethia bia kura batu atukamata na mongo MCA to kalistare ate yanjire kumaru tarwa anda akura ne yakalembu ni araura na ule ne ate yanjire njera ithuki miera kuthuka tutiona kinya athukilira katura tunga kithago tugeya muci njira ithuki muno inyaga kwina manje marithina umwe la njira u ibi kuyanga anyandu atomba gide thinya mungao na ntiri gai kuyanga ikaremera mwerene nado kwa batu buthingira kastare twamuringe kura genre yaro buthingira na batu to buthingira antu bakona bagulogi Mutegeri riboti uyagie thina cia ukaria ndene kana thina cia barabara ntere cia Nathu nego tukenya gutwakanyaga kwithirwa tukiumagaruka ende nkurikanie ati ndaika inkai ikurukite rutero rwa Vatican ni barikitie na kuthura Pope omweru Pope ozo akethirwa agitongeria akristu bakanisa ya Katoliki aragukurikana nandi nkuruki ya kandino igana rimwe barabarombere kuthura bakinenkirwa kanya ga kuthura Pope ni bethiretwe bakirikia makarika bibombete kuthura bakirikia kumuthura na kagita na gaka riboti iria ithiretwe igita na mbere na Renterche Vatican ni ati Pope omweru na arikitie na kuthurwa rokethirwa agitongeria kanisa ya Katoliki nkuruki ya makandino igana rimwe barombere kuthura bagicemania kana bagika mucemanio araberethira bagita kuthura Pope omweru ntukwena aru mathaja makaija kurukite kwethirwa kuri na toi ya rangi ya white kwethirwa kukionekana toi ya rangi ya white toi ire kuonania ati ba kurikia gwitikaniria na ba kuona Pope omweru ntukwegoro toi ire raumire irari toi enjiru kana toi ya black nera mbere kwethirwa ikiuma ntuku yegoro ende mutegeri wa Meru TV ntuku mathaja makaija kurukite na rutero Vatican kwethirwa gukionekana toi ya white bobo nikuga ati kandi no bara ya igana rimwe ria 33 kuma nthiguru 70 bara barombera kwethirwa bakiringa kura ici ni barikitie na kuithurira Pope kana na kuthura Pope omweru orokethirwa agitongera kanisa ya Katoliki na orokajukia kanya aga Pope Francis uria urombera kuthirwa agitutiga ntuko inkai ithiri nkwire ni mantu jukona kana utoro kuthirwa ukiona kiri TV yaku ni mantu jetete na mbere na Renterche Vatican aria nandi akari kana akariba nteriji barikite na gushumiria mono Kristo bakanisa ya Katoliki beterete rietwa ria Pope omweru rumba kuthirwa rikirekerwa kagita na gaka utoro kuona kiri TV yaku mutegeri wa Meru TV ni akari bachumirite na wingi kwithirwa bagikenera kuthurwa kwa Pope omweru igintukira nandi beterete ni rietwa ria Pope ojo omweru erikethirwa ririko na kethirwa aumete nthiguru iriko oro kethirwa akijukia akanya gaka kurikanie arikia na ku
ritorere rekena kwithirwo rigitarirwa akomba kwithirwo nandi akiewa kanya ga kuthura ritorera agetwa ta Pope akomba kwithirwo akiewa kanya ka ga kuthura ritorera akomba kwithirwa agitwa ta Pope o no gweteta na mbere mutegeri nara ntereche Vatikano toro kuona na bobo nyuma ya kandi no 133 kurikia kuthura Pope omoro betekire tuthira tukimagaruka tuchokere tweta na mbere na ntatu cieto cia Meru TV yogoro. Je, unatafuta elimu bora yenye ujuzi wa kipekee? Karibu Embu College, chuo kinachoongoza katika taaluma mbalimbali. Tunasajili wanafunzi waliopata C kufanya diploma, D kufanya certificate na waliopata D minor na E kufanya artisan courses. Jisajili leo ili upate kufanya courses zifuatazo: School of Accounting and Business, School of Engineering, School of ICT and Computer Science, School of Education, School of Cosmetology, Caregiver Training, Driving courses na zinginezo. Wanafunzi wetu wamekubalika kufanya mtihani wa NEC, SIDAC na ule wa NITA. Tunajivunia vilabu na jamii za wanafunzi zenye msisimko zinazosaidia kukuza vipaji vyako, uongozi na mtandao wa marafiki wa maisha. Wahitimu wetu ni vinara katika sekta mbalimbali, wakiongoza na kuleta mabadiliko makubwa. Kwa maelezo zaidi, piga simu kupitia 0721 152 709 au 0741 871 257. Au tembelea website yetu ili uweze kujiunga nasi. Embu College, skills to go places. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ija kuimba nyumba yaku na style rio kwenda. Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni ondobu waku. Nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi ro ici. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bia nyumba yeku. Mkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi. Duralong turi Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki turiongere bichine chieto kana turingire thimo kukurukira 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited, tested, approved and trusted. Nkugwate ugeni mutegeri wa Meru TV twethira tugeta na mbere na ntato cieto cia Meru TV utuko upanarua. Akariba ntura ya nkandone irere wandini ya Muthambi bachembiritie na kumeneria na gutetera thina iraba gukurukira irio thina ya wagi wa stima. Kuringana na akariba baugite ati stima chethirito chigekiro kiri ntura ira chiri akuwe nabo ende bomonkera nande batethirito bakiona ainyaiji cha stima. Ikitana nande akariba bakuga gitumite muturiro josho kadoro jokiuma nonto ne baremi akinya ana bao kure mukura bakithomo utuku biashara chia kure mugwitithwo na mbere kagita na karagwa tuka na kinya
manto jegie ukaria kagite na karia mundu jwa tonya narande batheta bakiromba atongeria barabonde bathuri nterizi kumakere MCA mubunge monka governor wa county gutigera niba gutonyera na kubekira stima autora barikire kubekira mawira ni kagite na karaba iringaira ndebe kana kagite ne ka campaign Karibanka ndoniere riwandi ya Muthambi ndeni ya gicigo mbunge kia Malai bebumirite na kuthetekira bakuga batire na stima kuma kandoni ya gaiti tugokwa ni twene Meru Highway na area lete na stima ni kwambilia sendini ya kandoni kuitia about 500 meters kanstripu kau kute stima kiuga boka bonaga stima igiankana kiria aturi bago ende bo batumagira ta amwe na gatandika stima twiriga kujiona gukutene muno tujionaga ia kana matura nau indi onkando ni oyugwe ni ina etena stima no yo yetu na ntubau mtu wa gweta ona bingi kukia bau ka nyibia no to ingi gutebwa kurura ni bakubia ntwe kana buru na nini ndigete na mwisho buru timaigwekero igena rongamirira rugari niji atigarire na miji netigere miji mingema rende barutite mbitokere mubunge wago kareke mbioki kubaririkana na kubekira stima tukulia MP kareke mbioki for the years aturega stima kana ka tutize kene kana tubutakirau pulling station yetu ndinjasia Muthambi primary stima twekirwe nontu ana betu batwire kuroma bakiromaga na ntuma tute stima netukuriwa tutwire nkando ni iriko twiba murambi uriko nitukuromba ngabano wetu kale kwa mpyo kigweo miako gwikara yonde na riu no ukwenda kwija tukwangabana tugakwangabana twiba polling station ya murambi na nitukururaga na tukwendete muno indente kwana tako twendete nkurukia bole tukwende no ntutu testima na nejo tukwenda kenda ara betu baomba kuroma nawe gwatibekira stima iba muretia tiga kinyentere nuko baromba kura chagite kianda bana mwankani wa 2027 tururanaga muno tubonaga nagwe tori abejirite kura na nitukubera raino gutegatwike mtu akacha gutora kura na kewe karitha ni minge muno era bateire gwera tururirite ende gwe kiromba ni aturirikane kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Marambi ta murimi wa Mbogo kere ripoti ingine ati Shadrack Mwenda ntumwambia urani chibo munene wa Thiri Roji nena uriti muingi gwikira kithomo inya nikienda gukiria mugongo iritire mwe gutigira mugongo nijo guitetheria akiaria nguruki na ririti manto tege kithomo kiri cukuru cio bundi na utea kiuga ni kithomo gikiega nonto nigitumaga ana kana mbeo mbithi bakomba kwithirwa bagiciandika bare bongo mukiri wa Nkonja na thiri twakiaraniria na mutongeria ujo na kutubanganira ripoti una njira entare Shadrack Mwenda ntomwambia urani sibu wa Thiri Roji na uriti antu wikira kithomo na ukikoria na kinya muno kiri aciari kabombe kwithia ni bawikiana bo skuru na wikira kithomo ki ontuko kwa ntuko wora kukia nonto kithomo nikyo kiatuma antu bete na mbere na kinya towata watenthiri ingi siri mbere akiwa bo no bubo mbere na no bubo ati wikirwa coketie ana site ya ANR 17 skuru bara turekondete batu na bwo ngotomba kuruta evidence ba primary schools secondary schools na kinya tertiary institutions riwa kiwa kinya skuru ila setivet nisio sioteano bundi ana kabaiko skuru na barabadirete form 4 bakomba kwethera bakeria misio theri inde na mwana umbe kumira na kuwata kosi yawe kenda itethia kiri mutorire yawe bakuthiria form 4 to ben encourage basoke tivet nyana baraba wete D abaje muno ito baikitie Meru Poly na bange Kaelo Technical na bange Idhima Youth na bange Kalankware kana ira yetawa Thitha Vocational Training Center na bakomba kwambiria kubwithia kosi nyingi sana ira ciombo batethia maishene kuri babatiele na uki society turomba kubakinyila na kinyabo eitukuromba aciari bo na antu bawendi boya pastors na stakeholders bonde ba Thiri Roji arabu kona mwana othirite form 4 na atiromba kuwata kosi no eri kwira yombo mutethi ya skill
itukuromba baumbe kuretwa ao bicine twina brochures kana twina maratasi ya kubatetheria gutara kosira baringi bwithia nikenda bomba weta technical na riwa kethiria na weta mtu wewi watelelia kuwate atina bia kurirana skuru nonto kinya thirikari niko ya nambasare kiraritwa na kaita kara mwana ari skuru atimenya kwasifia kuthoma na ende kiraritwa ba amwe na aciari kabethire bakiuria mbasare ji kenda na bathoma thirikari ire ya nambesa utheri arathitha technical institute omurito arero 2020 musiari utibi kinya wetu imbia registration yake na kuma mwana wende akomba kuona sikira kwenda ukilugera capitation ya thirikari. Ngiripotera Meru TV kuma Thirorojene Gembe Central Mbeta Mukiri Onkonja kuma Gembe Central turekera Monkaburi ni are gukare na mucemane jo kurugora kirasi kirage aki indi cukuru ya Maritati ndani ya wadi ya Kisimaburi kirasi kirage aki ni farm ya Kikwetu gukurukira MCA wa Nterizu jikena Patrick Mutuma irenjire yamwe ya farm ije kuguna akari amwana gukire kithomo akari baba bakiaria ne bogete ate ize nenjira enjaga ya gutetheria mugongo bakiore kinyi kundi bingi bitebe kithirikare gutigera ni bigutonyera na gutethagiria na mantu tajaja akiaria na MCA Mutuma na ugete akathithia ro gukumbika nikenda gutigira na gwitira akari Kisimaburi ya muthurire Nekire mucemano yo kurura kirasi kira kia kisukuru ya Maritati wandine Kisima gicigo mbunge kia Buri na ni famu imwe ya wandiba mawa ya Kikwetu kulukira MCA wa Kisima Patrick Mutuma raba kiaria arungamiri ba famu eba kwa bathithite werenjere amwe kuguna ntura ire iriganitie na famu tumeombwa na MCA wa Kisima Ward Maritati Primary iko na upungufu wa madarasa. And then nikaenda kwa our director Mr. Madea request, and then we get formal request from MCA kwamba wanataka tuwajengee taraza ambayo umeona sasa imekamilika na tumekuja officially kufungua na kuhand over kwa shule. As Kikwetu we do business but because of supporting community tunaona vizuri tukuja na hii project ya kuwa support na classroom. Kikwetu Flowers started in 2019 in Timau area na inafanya as the farm managers just indicated, it's inafanya the selling of flowers. Na with that tumekuja na kusaidia community of which tumeanza na kujenga madarasa, tunatengeneza barabara, kujenga madarasa kama kila mtu anajua. Supporting education is supporting the community. Nawe akiaria MCA wa Kisima Patrick Mutuma na chokereti Kikwetu nkatho akiwa akathithia njira yonthe oswira akariba Kisima into akibaromba kwithira bena weterikire ngwire itiere akiwa cionthe ikariteka buru. Mariete Mutuma Patrick MCA wa Kisima na majority Rinda County Assembly Meru hambu ibwega na nchoke muru nkatho na arua intukwenjaga tukwira tutindite Maritati Primary School ira endene education ngosici na school ira endene wandiekwa mbije school ina aritu abainge 1000 na ina challenges nyingi mono chakweza batena facilities batena gasingani batena aliwo bangani but narua kulingana kumania na Kikwetu farm ila onde mheshimiwa Patrick Mutuma ndiko ya skuru ndonwa thina kana anakomera kirasi kantaka ndeta nara Kikwetu ndaromba kirasi na bele batwa kirasi kiu na twagiaka na naro ikirojulire na naro atokia ndova ge skuru ikenda mwa kimanage akatona tutomera no ambu ekirage na maana ibatu tore akariba Maritati tukenda manto mengi lete gitara siasa te gitara manto mengi ne gitara gutangoge 2026-2027 kinya gitara siasa ra kinya omuntu akaja akiuga na ataritherie kana atatetheria ntobao twina njire nyingi cha kuona into kwa hiyo ndi Mutuma ngakisha ke budget ya county government place yekwa ikuona kile batere kuona ngachoka inyani betania farms betani na fadhili bangi na ncho bangi babingi ikenda batoa into ikenda tumba ukoria school cheto ikenda tumba ukoria nture yetu nambuge kwari uma
kime yake utwatura ituturite athina but now nontu thina ni athirire itwenderete maendeleo na nkenda kwaria uma ki wandi chebure chionze uti wandi onete maendeleo ya mingi nkurukie Kisima na kire aciari bacukuru ya Maritati bariua Leo Kikwetu na MCA yetu itukola ithite bwega nontu riria barabara chire njagwa turaromba Kikwetu mheshimiwa aleta akaromba Kikwetu maguta Kikwetu baratweja maguta ya kuinja barabara bagatwikira rimwe kimatinka na ibara tutethaire kimantu jiba tutethaire kimantu ngikungwataniro yetu na ngwataniro Kikwetu na mheshimiwa wetu Honorable Patrick Mutuma itukona itite sawa na itukuromba famu ingi chionde chiringatire ikinya riu Kikwetu nikenda community yetu ya Ngusisi alafa muchietu ile nyingire ikomba kwetwa chi sawa ngochokia nkatho muno ni Kikwetu na wa MCA mheshimiwa uria twathurire utwitira ngugi bwega akaomba guturetera klasi ya giki na ituchoketie nkatho muno ni kuona mantu ja maingi jira bakurukanirite najo atonyera kirikubuji tukethira ana betu bakaribu wega. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende wa Laiboni. Eri tukiuma ntere chebure mbetikire twithirwe tugitonya kiri michetho tutagerero kuthirwe tukukirara kiri michetho ya omendegoro ya Kenya na kinya aja ndigoro ya Kenya ndene utuku bugukira narua ndakache PSG ni barombere kuthira bakiura timu ya Arsenal mbao ijiri kiri imwe kiri mithako ya kuchindanira gikombe kia UEFA Champions League bobo ni kuga ati Arsenal na ndine barombere kuthira bagitwa kiri machindano jaja ara PSG bakethira bagitonya kiri final ya kuchindanira gikombe giki kia UEFA Champions League final ya bakomba kuthira bagiche